Ndabasuhuje kandi mbifurije byizanye, nitwa Kimana Ernest, yo yitwa Yaho TV show. Ni inkuru y'akababaro umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yitabye Imana muri iki gitondo. Papa Francisco waramaze igihe arwaye, yapfuye kuri uyu wa mbere wa Pasika. Umunsi rero w'ejo nibwo twizihije izuka rya Yezu Kristo. Ikinyamakuru cya Vatican cyanditse kuri X ko X rero niyo yahoze yitwa Twitter ko Papa Francisco yapfuye kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata, afite imyaka 88 y'amavuko, kuko yavutse tariki ya 19. Cardinal Kevin Farrer, umuyobozi mukuru ushinzwe imari ya Kiliziya, niwe wemeje urupfu rwa Papa Francisco kuri Kiliziya y'i Roma Casa Santa Marta. Yabwiye abakristo ati, bavandimwe, n'agahinda kenshi ngomba kubabwira. Urupfu rwa Francisco ku isaha ya 7:35 mu gitondo, umushumba wa Roma Francisco yasubiye mu bwami bwa data. Cardinal Kevin Farrer yavuze ko ubuzima bwe bwose yabweguriye Imana no gukorera Kiliziya yayo. Yavuze ko Papa Francisco yigishije abantu kubaho bafite indangagaciro yo guhimbaza Imana kandi bafite ubudahemuka, umurava n'urukundo rutagira urubibi, by'umwihariko ku bakene n'abantu bahohoterwa ku isi. Cardinal Kevin Farrer yasabye ko roho ya Papa Francisco yakirwa mu bwami bw'Imana kubera ibikorwa byiza byamuranze. Mukoreshe ndetse na subscribe, tuzagaruka ku buzima bwa Papa Francisco, imyaka yaramaze ari umushumba wa Kiliziya, iyo yitwa Yaho TV show.